Kroll, de Marek, de Vado, qui sont des dessinateurs belges. Et là, il y avait dans la partie prochaine. Dve minuti imate, ker začnete servirati. Želite intenzivno nasveti, zato niso nič težji. Preizkusite. That was my old I thought it'd be funny, but now I think I'm doing things like that. Pošiljate sporočila vse Slovenije. Prava je idealna za moške in ženske, ki želijo shujšati in doseči lepo postavo in imeti popolno telo v krajšem času in z malo truda. Pa bo še enkrat žoga za Sento iz avta. Ti prelepa pošast. 1000 evrov škodine, ki je od nje s tožbo zahtevalo vodstvo zdravstvenega doma Izola. Sistematično in načrtno. There's absolutely nothing legal about what we're doing. False alarm. It was just too big for me. It's all... Today at 1 p.m. on 24 Kitchen. We're just running out of time. Thank you.